Lolek i Bolek idu u novu akciju. Dobrodošli u novu epizodu Loleka i Boleka. Za ovo niste spremni. Da, još jedna epizoda za ovo niste spremni. Idemo na radionicu božićnih, to jest adventskih vijenaca. Već smo bili, a oni koji prate na portalu već malo duže znaju da smo bili za Uskrs, jel? Tako je. Za Uskrs smo bili na radionici uskrsnih vijenaca. Uskrsnih ili uskršnjih? Uskrsnih, Jelena. A za oni koji su na portalu malo duže ili koji zanima nekaj božićni sadržaj, pogledajte od prošle godine kako su Lolek i Bolek napravili božićnu scenu. Ove godine smo malo bile kratke s vremenom pa nismo stigle raditi, posebno snimat uređenje božićne scene, ali uživat ćete u prošloj, to vam je zagarantirano. I ništa, sad idemo radi vijence i ovaj vikend ćemo raditi još, bit ćemo na još jednu radionicu, ali s Dicom, pa ćemo vam probati i to snimit s Dicom. Radionica kućica medenjaka, šta radimo? Da. Ukrašavamo ih. Da, Martina ona me prijavi, ja sam samo... ih peče. Tako da nisu one neke gotove kupovne kućice, nego žena stvarno sve peče. I to smo probali. To nije dobro išlo. Lolek i Bolek. Kupile smo u Ikeji one kućice i dok su one došle do Splita, sasušile su se, raspale su se ko kula od karata. Doduše, krenuli smo ih ukrašavati 2 godine kasnije. Tribana radionica, kuješ. Jer mi ne možemo ništa napraviti sami, samo za sebe. Just for fun. Tako da Martina nam je ispekla kućicu, a mi ćemo ju ukrasiti i onda ako ne budemo znali, Martina će nam pomoći. Tako da možda Lolek i Bolek će biti zovi čovjek verzija. Uglavnom, idemo se baciti na posao. Ako vas zanima kako izgleda bura u Splitu, nosi. Speglalo te. Ove na jedan. Nije, možete to naći nekako ćete napraviti. Ovo je lakše. Što smo rekli, bacamo na pod ovo kao višak, gdje stavljamo višak? Baca ispod stola. Kolika je grana. Znači skroz do ruba. Znači vi kako iskoristimo. A ne vidjeli gore na vrhu vijence. To uzimajte kao donje. Uzimaj ono lipo. Zašto si rekla, ovi borčevi se ofuši u čas? Ne, temprice najbolje ovako. Znači skroz. Ukrala sam ti borku. Puno će si to u kameru kako je. Nije mi kakva mutno. Čekajte, ne morate naći. Evo. Svaka čast. Bože. Jeste vi izbacile zvuk na to? Vi ste šreberice. Najbolje da mi ove dvije napraviti između ova dva. Kraj ostavljam gore, ali? Da to sam viška, jer ćeš morat kasnije, znaš ono, zavrtiti onaj kraj. Ostavi ga dosta. Koliko puta ovo treba? Stegne. Masanja puno Se i vrtiš, vidiš. I gore na vrh je tako? Da, i ovo ostavite, jer ćete ovdje završiti vjerovatno. Mislim, tribali bi, što ne znate, zategnite. Ali ne da vam pukne žica? Neće pukne žica, toliko se pulko da će pukne. Znači, samo jako zategnite i vajete. Sada, sljedeći, ćete leći, ako vam ovdje viri rupa, onda možete sad ubaciti jednu ovdje i ponovo napraviti krug. Da, i onda ovdje isto paket. Znači, bitno je da ovo držite rukom, sad je vama to drugačije. Ne, mogu ja i ovako, nije meni problem ni na ovu stranu. Moram vidjeti ko mi zvoni.
S tim da sljedeći ide, znači sad ovdje ga doli. Uvijek pokrivate ovo kao korijen, ili korijen, nego stavke kako se zove. Znači uvijek pokrivate to. Ne idete naprijed, nego ćete raditi unatrag. Unatrag radite vijenice. I tu gdje smo počeli, tu bi trebalo završiti na kraju. Znači prema tomu će ih. Predebelo je da bi... Ali onda ga okreni ovako, ne tundi na drugu stranu. Znači ovako. I sad bi ovih treba jedan i dvije. Ali moraš vidjeti da se on ne raspadne, poslije da se ovo zategla dva. Ide tu. Dobro, je. Hvala. Koliko ima je stol? Veliki je, 240 puta metar je širina. Dobro, jer ovo kad sve završite ovako, ne samo znači ovako. Ovo držite, ovo... Bravo. A vjerojatno imaš prirodne sklonosti kao i ja tome da bude knjižasto. Tako? Ono, nekako mi uvijek je. A da ću pepavit ovi vijenac ko Ana nisam nikad zamislila u životu. Jesi uopće čula šta je? Da će biti po pes. Da će mi biti vijenac u pes. A moje je Jelena style. A to ću pa. Čekaj. Trebam te ja, ni načina. Hoćete ga vidjeti našim dolazima? Stava, nisam čustila. Daj Vana tvoj. Znači Ana je postala čupavica. Dira se, evo sad ću vidjeti kaza. Gospođo, niste ni blizu gotovi. Si gotov? Ako budete nešto trebali da dava, onda vi ćete koristiti. Moj sterilni. Čarap. Šta hoćeš? Majke ti. Seksi. Idemo na -10, šta hoćeš? Je, -10. I dok čekamo na sve, dok smo stali na semaforu, gospođa se presvlači. Ladno mi je žena Božja. Dobro, ne moramo se zapiti.
Nakon što smo odradili radionicu, otišli smo na advent, prva večer otvaranje adventa na Zvočacu, Split Park Festival. I nismo mi toliko dugo stale i nije bilo tako strašno hladno, bilo je prelipo, ali naravno, ja sam danas već nazalna, prehlađena, boli me grlo. I nema veze. Spreman se za iduću radionicu, a danas imamo radionicu dekoriranja medenih kućica. Ovo je radionica s dicom i upravo se spreman jer idemo u Dugi Rat, tamo se organizira radionica. Ova će se radionica organizirati svaki petak, subotu i nedjelju, sve do kraja ove godine, znači cijeli 12. mjesec. Tako da ako se iz okolice Splita obavezno odite, 25 eura vam je po kućici, znači mater i sin ili mater i čer plaćaju 25 eura, ako imate iduće dite, mislim da je rekla onda možete uzeti onu manju kućicu ili dvoje dice mogu raditi jednu kućicu, to ti onda opet 25 eura. Uglavnom super, po mene isplativa radionica, ne znam hoće li u trenutku kad ja objavim ovaj video imati uopće mislite hoće li se rasprodati, ali svakako provjerite, ostavit ću linkove doli u opisu. Nadam se da ću vam uspjeti što snimiti jer s dicom, znate koji je to harakiri po batanje, lovanje i slično, još tu su medenjaci i ukrasi. Radili smo Ana i ja već ove kućice i ono skršile su se cijele jer te iz Ikee su stvarno loše. Mislim, lipo ne izgledaju, ali su krhke, čim ih takneš, ona se zdrobi ko kula od karat. Tako da, evo, veselim se uspit dekorirati svoju kućicu. Vama se nadam da ću uspjeti što više toga prikazat i ja za sad do kraja sredit, još našminkat. Bye! I evo me, radionica je službeno gotova i znači pre dobra. Ne da smo uživali, nego mi je mali cijelu radionicu vika: mama, ovo je najbolji dan u mom životu. Ako postoji radionica medenjaka u vašem kvartu, gradu i okolici, obavezno probajte s dicom to otići. Stvarno nisam požalila. Bilo je baš prelipo i ne znam kakva isplativost ove radionice sa dicom i u neograničenom količinu medenjaka i svih tih slatkiša. Znači ja ne znam kako me mali sve uspija zaspat. Sa 200 kila slatkiša je pojela, znači ja ne pretjerujem, ovo je projed njoj 20 eura slatkiša sigurno za stolom, nisam ga mogla spriječiti, jer mislim sebe nisam mogla spriječiti, jer sve toliko šareno i puno i svega, znači ja sam baš uživala i bila sam sa svojim dragim curama, baš nam je bilo nekako lipo i posebno. I to vam je to za kraj ovog videa. Ću vam samo najaviti da ću čim prije srediti video koji sam već snimila, 3 božićna DIY-a. Do samog tog edita možda se pojavi 4. a nakon toga ćemo već polako dekorirati kuću, pa ću vam pokazati to. Hvala vam puno još jedan put što gledate, neću se da rada ne probudim dicu, a i grlo mi je otkazalo od sinoć, vjerojatno ću sutra već biti koma. Hvala puno.